Ako ste se već vratili s mora, ali se još uvijek niste zasjetili odmora, jedan lep vikend na selu može da bude upravo ono što vam treba da zaokružite svoju kolekciju letnjih utisaka. Zato ćemo vas povesti do jednog skrovitog mesta u srcu Šumadije, gde zaista možete pobeći od urbane vreve, novog eko sela u Koštunićima. Ušuškano uz reku Čemernicu na južnim padinama Suvobora, daleko od glavnih puteva, ovo mesto sa istorijom i tradicijom pružit će vam više od odmora. Do Koštunića možete da stignete iz dva pravca, putem preko Bogovađe, Mionice i Struganika ili iz smera Gornjeg Milanovca. Mi smo odabrali prvi put koji je sa 120 km rastojanja od Beograda znatno kraći, mada na deonici preko Suvobora loše kvaliteta. Prelepi predeli, malo saobraćaja i znamenitosti koje usput možete videti bit će dovoljna kompenzacija za pojačanu pažnju. Zastati u selu Struganik u kojem se nalazi rodna kuća Živojina Mišića, legendarnog vojvode iz Prvog svetskog rata. Kad stignete u Koštuniće, čeka vas prijatan ambijent novog eko sela. Tu su drveni vajati koji, iako izgledaju rustično, nude vrhunski komfor za čitavu porodicu. Uz podno grejanje čak ni sa prvim jesenjim danima neće postati hladno. U dva etno restorana možete jesti zdravu domaću hranu sa obližnje farme. Na farmi možete posetiti i muzej rakije porodice Čeković, vinski podrum ili mini zobrat. A dole na Čemernici u okviru etno kompleksa napravljeno je lepo jezerce. Za toplijih dana pruža vam se prilika da kupanjem u njemu produžite leto. Koštunići nude još dosta toga zanimljivog što vredi videti. Tu je pre svega muzej Suvoborske bitke koji sa puno fotografija, istorijskih dokumenata, autentičnih predmeta i velikom maketom koja pokazuje raspored trupa i odnos snaga tokom ove istorijske bitke, vrlo živo i dramatično demonstrira jedan prelomni trenutak naše istorije. Ne treba preskočiti ni Prodanovića magazu, čijom zbirkom starih predmeta sakupljenih po selima oko Koštunića bi se ponosio i neki etnografski muzej. Koštunići kriju još mnoge tajne, kao što je ovaj Jaguar MK2 iz 1964. godine, ali po njih morate doći sami. Mi smo ovime samo pokušali malo da vam zakolicamo maštu.